Nyumba fulani ilikuwa imefungwa haina mtu. Sasa kuiangalia tukapata hizo vitu zenye zilikuwa hapo ndani. Kaona wacha tuchukue hivi vitu. Hivi itatusaidia mbele. Nilikuja nikaripoti, nikapewa CS hapo kufanyia uchunguzi kwa vitu zangu. Niuliza kwanza kati vya kwa haina traka na niambia hizi traka kitu yenye imeibiwa na juu mwizi ni nani. So mimi niliona tu zitapotelea. The moment endelea kukaa zitapotelea, mimi nikajaribu kutafuta plan B, ndo nikaenda kwa daktari. Wenye na tabia kama hiyo watafute daktari. Kuchukua vitu za watu ofyo haifai, si vizuri na iwe funzo. Na kama uko hapo wewe ni mtu wa kuchukua kitu ya mtu ukome na ulani